papanungtal tayo sa programan Early in the Morning. Kaantabay ko the technical side, si Engineer Jael Pran sa Kayabyab. Piayos mo pa ay live streaming tad cellphone, Engineer. Gwapo yay engineer media talagang nya bumula-muli na piano ken naayos mo hinga kintan mati ni idol maabig magayaga masayaksak iya kabwasan adabalang sinansakay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po. Good morning! Magandang umaga nga pala. Good morning sa ating mga listeners and viewers from Australia. Yung My Australian Career. Sina Ray Pereira, Maneth Pereira, Sayos sa Pereira at saka si Daniel Walters. Sila po ay nagre-recruit ng migration. No? Dito, ang company nila ay isang recruitment and migration bound to Australia. So, yung mga gustong mag-abroad, pupunta ng Australia tulad ng isang Australianong si Boy Riles na si Spassky Demonios. Good morning din kay Jerry Joyce. Councilor Elias Villanueva, good morning. Former Barangay Kapitan Sani Hunatas. Programan Early in the Morning, pakaringilan na sare manunaniran impormasyon na balita, aray kontrobersyal tan sensational Iran issues, yan na po yun nakapatan na pinawiran pakaasulan na aral aliwan panderal. Talaranan nyo at gawon tayo ipulaing upang kanaunawan na pituyawan si Colonel Datwin ditan Baloy na Santa Barbara, Chief of Police Baloy na Santa Barbara, nilira saramay gawalalamot ditan Municipal Plaza aray estudyante na Daniel Maramba National High School ditan Baloy na Santa Barbara nanggugunutan iraraya ya puro sa BBE naani ta ibasa timot imay official statement na principal na Daniel Maramba National High School antayo amay-amay na i-involve puro minor de edad. Puro minor de edad so na-i-involve krimen. Singasama lamot so agawa, aditan aklan, ya sakaya maestro at ato'y gagimira at binugbog na sanagi, I think, ya estudyante. Aditan aklan, inatilaman so maestro at ato'y gagimira. Kapigal labat, rarama insidente ditan Cavite likewise timamot lamang Leyte, di ba? Tacloban. Eastern Visayas. Martog iraraman su estudyante are nagagawan bomb threat saray eskwelahan. Puro estudyante mat iraya na-involve saya at ating gagimira.
May video at ate gagimira ya may viral da social media na may nanggugunutan iran na estudyante da balay na Santa Barbara di man mismo da kwala ay municipal plaza dinilit la na sa Facebook according to manager Joey at ani sikatulawari i-presenta mi ay panungnang da programa tayo may video pero aglaman na nangyari ta dinilit la kuno na sa Facebook siguro in request da at mabambanday lang tayo in kagawatan pero naani ibasa tayo man so statement na official statement na principal ditan Daniel Maramba National High School tan gawon tayo pulaing yan napituyuan si Colonel Datwin Michael Datwin ditan Santa Barbara Police Station minor de edad at ati gagimira so untalan na gagamiton natan na saray sindikato minor de edad so gagamiton da kasi nga sayay narel ditan the Port of Batangas sa kabiyangan na Philippine Drug Enforcement Agency narol da sa unliligada da 75 kilos na sususpisaan ya shabu yamang kantidad da 510 million pesos ditan the Port of Batangas nan karuman narol sudwara ya suspect o dino alid sa drug courier tan ariskyo so minor de edad ya saya at panisyan o papanisyan ya inusar nasay sindikato o illegal narcotics operation sa PDEA National Capital Region tan say kabyangan na Coast Guard tan arumniran operatives inaristo da so 22-year-old student 27 years old unemployed yabi manaayam at talon-talon Zamboanga City kaiba so sakay 17 anyos 17 years old yalaki araya so manguulop o kauiba nasama suspect atan minor de edad i-turn over the Social Welfare Office for appropriate intervention and assistance. Balbalag kantidad na 510 million kantidad na shabu. So asabat ditan Batangas Port at ating igagimira kaiba so minor de edad. Ayalamay ibabaga tayo lanang sarayay minors who are in conflict with laws araya so nagagamit aray minor de edad nagagamit na saray sindikato halos siya na i-involve at nagagawa na krimen si karaman bilbilang so suspect o si karaso biktima puro minor de edad iraraya. Say makapataktakot lante, they are emboldened to commit crimes. Maksil sulinawada, ang gano di acted with the discernment o antada so gagawin da, at angga po so takot da tating igagimira tasay antada, at wala so mangisalba da sikara. Agara na kulong. Si katutan sumampapabiskag na sa linawada. Andi baling gawon miya. Tag kami lamang nakulong. Diba? Angga po, so criminal liability da. Lapod saman nyaloy ilante,
I think Republic Act 9 ana pun tayo nagak nalilingo 9344 man ya atan may ibabagadan pangilinan law. Pangilinan law ya si katuya magmamaliw ya kalasag shield o panangga nasarayan na ugugaw yan na involve on tanlan na kriminalidad. Katon noon niya so nagagaw-gawa may babagak langula they are prone to salvaging. They are prone to salvaging. Ararayan ugugaw. Natandaan ko ninon saman. Amay-amay iraratay ugugaw na-involved krimen. Di man, Baguio City nun saman. Abalang iraraman niya ugugaw. Panaon ng dati na Colonel Bungo. Si Colonel Bobby Ortiga. Araramay shoplifter. Narom, ibabantak dara dyaingan. Diyad dagupan da ibabantak iraraman. So nasa salvage. Okay, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 as amended by Republic Act number 10630. Ayaman, so Republic Act 9344. At ating agagimira. Thank you. Kinan amigo na Dennis. Ipaborito Dennis. Time forward to ya. RA 9344. So, nalatini siya may number pero inamindian laya. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Si katuya may naging kontrobersya natan at na-involve irarayan ugugaw sa kaya krimen. No natandaan nyo magawad Tacloban City, minor de edad. Si kara. So, nampapaltog na sararatay kaparadan estudyante at loob mismo na eskwilaan. Amay sakay, kinasoan da, pero amay sakay, inyanda at social welfare for intervention. Sa problema tayo lanti, bansa tayo na Pilipinas, araya kumun so nalimang na gobyerno, tani ang kakabalag so nababalang nga kwarta, ang kakabalag ya pundo, so natatakaw, kaban na baloy, ang gapulabatla, irarayan pasilidadis tayo, ang gapuraratay rehabilitation na facilities tayo, paano tunatan, no, sinadjad siyudad na dagupan, amay-amay iraramay bakaw, batang magnanakaw, bakaw, na naurul dararatan ditan Milis and Magsaysay fish market area. Tan arum nirang pasen dyan sudad tayon dagupan. Na naurul iraraya at ati gagimira sa gawaan na pulis, tagdamot na yari lantin ikulong iraratan niya ipila at saray hardened na criminals or araratay watan irad kulungan, kanyan i-turn over the CSWD or DSWD. Si DSWD ang gapumat. So pasilidad to. Ang gapumot lamay datin lingap center tayo dya siyudad na dagupan para saratay children in conflict with laws. Dakiltan kumunya programan na rehabilitation, intervention rehabilitation. Pero ang gapo so pasilidades tayo. Walamat ditan at urayon bawang La Union. Pero daisit labat. Agkwantayay bahay silangan natan. No saragtutan niya ikarga. Walamot imay titawag dat saman di manad balay na Dasul o Burgos. Balay na Burgos, Reformatory Center. Agkwanta no araraya at functional
or talagang ginagawa iraratan, nanangnang tayo, ang gapo, sa panginan. Ang tigawon to, ng CSWD o DSWD, aga po'y napanginan to ditan at opisina to. I-turn over to sa may ateng lamlamang, nasamay ugaw. Kabubukta, umpaway lalamat. Back to kilamat. Habit to, mantakaw. Ayan, ito'y nagawang damot lang lamang perwisyo ka sa lipunan, agdakwan. Menace at society. So, wala ray mangisasalvage la. At kung ibabagay, sasalvage na pulis. Wala ray nagagawa nuntan. Nung natandaan nyo, amay si Richard, natandaan nyo tanya ugaw dya, dagupan, agwapo tanya ugaw, mala Robin Padillatan. Tinawag dan big time. 9 years old ni lambangat itan niya ugaw, big time la. Grabe sa panagtakuto. There was one time niya talagang sikato at kinakalbudan kinakaliday bukto, tapiano kila, sanda, agdamot na yan, ingkulong, kapaway to lalamat. Nanggawa lalamat. Until abayag kulungan, yung kapaway to kulungan kiniman minor, mga 22 years old lang, umpaway lalamat. At sinsya ni, na-engage mo drugs, tan aron nirang klaseng criminal or illegal activities, tagawoy, imbalang dala. Si babaga tayo lang araya, talagang na perwisyo ka sa syudad, talagang nabalang ka, hanggang minor de edad ka. So, aman si ibabaga tayo, they are prone to salvaging. Actually, tungtungan tayo salvage at isave. Pero sa isisib na, amay arom iran na biktima, would-be victim. Kanyan makmaksil, suloob dararaya. Paluri ka tay, bilakad sayan na kinay, klasin pamaakaran. Balag, kantidad dya, 510 million pesos na kantidad na shabu so asabat at Batangas Port, minor de edad. So sakay at sararamay, naralatatay gagimirang kaiba na sararayay. Narcotics syndicate. So, ang turay na na-involve, puro ugugaw. Walay ginawa mo na gobyerno, SIPNET kuno. Ang gapumat. Sugunggo na tutay SIPNET. Ano nang yung may agawa lalamot nitan bunuan na binlok. Ara may biktima na tinakuan na may kantin ng Grace Villanueva, si Randy Villanueva. Limara kalamor kuno ditan drug rehabilitation center ditan bunuan tawalay CCTV camera nang da kumon posibleng tadimamot labat so dala na mo pabunog paulab bunog nang da kumon iman so footage na CCTV camera agampayag di man gakuno umpayag may drug rehabilitation center panang nang may CCTV camera dapat say pulis la so ungkalaw ditan. Katutay purpose lang say purpose na sararatay CCTV camera paano na solve so krimen. Kanyan wala raratan, nanangnang mo, na-identify mo, ilaramay suspect. Natan. At agda iter, according to Randy Villanueva, agda kuno agara umpayag, panangnang labat imay CCTV footage, piano, nanangnang, na-identify, no siya pararaman sa totoo, limuob, kantinda. Nilimas da, apatirang kaban na bulas. Yang mulan 25 kilos sa sakay, sararaman. Apatirang gasol. Tangke, kaibalay tangke na gasol. Ay mamabli, raratan.
plus 26,000 pesos yakas sinan lakuan. O, imagine mo tan. Paano tayo na kriminal no? Ang gapoy cooperation mo lamang nasaray arum ira, raray neighborhood. Inasatan, drug rehabilitation center, walay CCTV camera dad paway, tanjag gilig. Kano labat lakumon na identify. No siya pararaman suwa ng tatakaw. Agda ipanangnang su footage. O dapat sa pulis la so galaw ditan. I-request da total government center mo itanay. Baka nabukura. Wala na nang muni di man. Aruma nagagawan illegal mo. May amay mo latay inatoy. Iran na kabiyangan na saratay patient daditan. Pangkalawan mo. Aliwa mo ospital itan na mansasakit. Araratan at rehabilitation center para sa raramay manuusar. Aray na di-depression. Tukamalatan. Kinat umpati iraditan. Adloob mismo. Bigaralan insidente ditan. Ibagara ng bikkel irama arom. Nako Okay. Sa ipapalapag na kabiyangan na Don Daniel Maramba National High School. Pasensya kila ta amay footage. At inukalda, agla na nang ipanang mi kumon, antun talaga, grabe raraman na ugo ko, bibiin ni raraman ha. Yan ang gugunutan mismo at Municipal Plaza na Santa Barbara. O niman ayaw ng mga estudyante sa Santa Barbara Daniel Maramba na National High School. Away, hindi ayaw. Away, kanto may caption. Pero agmumutla na nang may video. Talaranan nyo, tagawan tayo pulaing, napituyawan si Colonel Michael Datwin sa Chief of Police, itan balay na Santa Barbara, tapian kabatun tayo, no antumutla so ginawan investigasyon at abitla kaso kasumpalan na pakabat malalapod sa rin manangang tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa
susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Early in the morning. Minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, panangipatuloy na programa tayo, Early in the Morning, dada saya na pangkanaunawa, napituyawan tayo si Colonel Michael Datwin, na Chief of Police na Balay na Santa Barbara. Good morning, Colonel. Orly Navarro, Tansaray, taga-subaybay na programa yung masanto siya kapusan.
sigay namin Police Lieutenant Colonel Michael S. Datwin sa Chief of Police po na Santa Barbara Police Station, kuya. Yes. Gabay mi pa nakabaton no anto so ginawa yung investigasyon nilira at sa may kulkulan nasaray bibiin estudyante na Don Daniel Maramba National High School. Ditan mismo at Municipal Plaza. On, kuya, bali unya iso yung kagawa to, alas 4 na alas 4 na nga rin, July 29, amalante, may kintayo, non-viral sa social media, no, ni Pakar, sa may involving minors, duwaran estudyante, ang gunutan, loob na auditorium na Santa Barbara. Upon receipt of the information, kuya, wala rin concerned citizen mo yanan na pasa na amay viral video at sika tayo nan conduct tayo diyan Santa Barbara Police Station nan conduct tayo tampol na follow up investigation na in-identify tayo iraramay aramay estudyante na female minor siya involved sa yan insidente. Colonel, Yes, sir. Yes, excuse sir. me. Parang Ken, sa distansya na sa Municipal Plaza at Police Station. Ang kaputay singa timawag at istasyon nyo ya mambanod sa rarayan na estudyante tan wala tay singa nansugsog at sa raratan. Kuya Orly, sa distansya at sa Santa Barbara Auditorium tanja at ayay police station tayo ay mga about 100 po. Meters. 100 meters. So kento ka araw ito isan ayan is insidente, Kuya Orly, ang gapoy ang i-report mo diyan si kami even arara may akaning ang gapoy ang i-report katon ay Kuya Orly agmimot ang gapumot so ang gapumot so knowledge me Ang kapoy akapan responde. ang gapoy akapan responde, Kuya Orly, ta syempre ang bimutlantian tayo walay ingman ya kagawa ta say according at sara may estudyante nan may akatungtong tayo ra talagan inyamot da nan kinira, Kuya Orly, nan tungtong ira alas 4 after na may klase da di man iraman neng loob na auditorium mismo na naneng tayo mat ay kinto ay may auditorium tayo aka kanya no what manira loob na auditorium diay paway ag tayo ra naneng Kuya Orly not unless talaga na may sadyaan tayo unla tayo mat sa may loob na auditorium di man tayo ra naneng pampalat ta syempre ag tayo ra ang gano antoy gawon tayo man no singa bibinangat wala rin unti talaga kapulisan tayo ta syempre si kamiran po pulis at tilag kami mo labad jay balay na Santa Barbara, Kuya Orly. Ang mira na ng tawalara at gilig na auditorium niya talaga. Okay. Anto singa punot dulo na sa may pinangkukulkulan da. Well, according sa may interview tayo sa involved minors, Kuya Orly, allegedly ayay suspect kinay nan gunot sakay mo minor ibabagadaya walay sakya minor grade 9 actually, Kuya Orly, ayay nan gunutay at grade 10 i-accuse to singa may allegedly ay sunang punot at walay man papakala na amay malaswan na chismis against si Kato. Na kung saan ayay mampapakala tayo at ibabagaray ayay grade 9. Natan si ginawa na, Kuya Orly, nun walang manira at loob na eskwilaan, kinonfront nun grade 10, ayay grade 9 niya allegedly mampapakala na amay Chismis. malaswan chismis. Pambalita ayay kinbali tayo, Kuya Orly, ayay grade 9 imbaga toya ang gapumutso amay ibabaga toyo man ang gada apabalad da, Kuya Orly, katon say kinda say nantungtungan da man tungtong iraud paway that is why nan Kuya Orly mga alas 4 kuno na alas 4 na nga after na klase da nun July 29 di man ira nan decide man ng
di manad loob na auditorium. Ay so duaran ken kuya, ay so duaran na concern niya ken Estudyante, minors, oo. kay badaray classmate da. Natanan may wabman ira kunuod loob na auditorium kuya, syempre jaud udyok na aray ken aray Okay. kaklasida, Oho. wala pala pigara kunoy ang ibagaya mangbunutan kila katon say ginawa daray duaran estudyante kuya ya minor de edad ya BBE et nang bunutan irandwa anggad amay ken kuya anggad aramay arum mambabanura syempre nananeng ning daramay aramay bawalang aramay classmate na balang sinansaki ang kuya et then mambabano paano sa antadaet ken antadaet mun tutulong ira katon akapan kikinan ira medyo walura so na involve ya ken walura so na involve ya minor de edad ya BBE Nanlarambol. sayang bunutan ko Orly. Okay, nako. Baka wala ni silo sa satan. Ta si katumalanti ko Orly at amalante nan amay akasabihan si katayo mana impormasyon kuya indirect kontampol so kintayo so WCPD investigator tayo then a confirm so identity daray estudyante kuya na karuman July 30 mga 12 noon in pa imbitaan tayo rarayan estudyante kuya kay ibada iray kin kay ibada iray Parents, datanan kin ira nan tutungtong ira jaud police station tayo of course kay basukin kay baso imano na DSWD tayo ja kuya at Santa Barbara anggad nan akapatutungtong ira say kin kuya say recommendation na MSWD tayo at man undergo ira na intervention. Okay. Hopefully naayos lahat ta. Pero ang kapoy singa bullying yan nagagawat na diskwilaan. Actually, akitungtong kami laod kin kuya, akitungtong kami laod iskwilaan, wala mga ira kunoy minor ya nagagawan bullying. However, still manageable at si karamot la kunoy kin, si karamot la kunoy man makapanaayos kuya. Nonetheless, sa kapulisan tayo diyan Santa Barbara, si katumay kin, si katumay sa kaya iidan tayo pansin ta no napapansin tayo ay say ken kuya say insidente na bullying at loob na eskwelaan at patuloy un dadakal hanggang saray ken hanggang saray mapapakala na aramay Bomb threat. ken aramay threat kontura bomb jokes katon si katayo kuya at ag tayo man ken ag tayo mampapainawa patuloy so ken tayo so police presence and visibility tan aramay gagawon tayo intervention ya may gagawon tayo na symposium tan aramay info dissemination at loob na eskwelaan kuya Orly. Okay. No napapansin ko may iray minor de edad ya aka motorcycle. Ditan da mismo da plaza. Antoy kinara walay license daratan, rehistrado rara may motor da or what? Actually kuya Orly, sa kaitan niya amay info dissemination niya ibabagami si Karawan no magkakanda kami na info dissemination tan aray symposium at eskwelaan kuya Orly. Ya saikin sa aray minor de edad at agdara papayagan ya man gamit na motor kasi si katutay sa kaya kintayo si katutay sa kaya amay matayo katon magkakandak tayo ray info dissemination kasi aga nayarin man kuya Orly agmira papayagan so ari minor de edad yaman man drive na motor say advice mi si Kara at ano sandaray kin ano sandaray ateng ya ipanubang iray kin ipanubang iray anak daya minor de edad at iskwilaan agda papayagan niya manggamit iray kin manggamit iray motorya mismo at si katutay kin kuya Orly si katutay sa kaya kintayo awa katon amay kintayo amay intensified ya checkpoint tan of plan sita tayo at patuloy gagawon may however take into consideration kuya Orly talagan aray kababayan tayo especially aray kabataan talagan mapusok ira still amay ni anawot sulo to ya manggagamit na motor ya ang gano ang gapoy kinda ang gano ang gapoy lisensya da. So dakal inimpam mo ya motor ditan. Yes, Kuya Orly. Actually, amay-amay lay kinawa, amay-amay lay na impound tayo dyan, na impound tayo dyan
Santa Barbara Police Station ya aray motor ya angga poy ginto angga poy rehistro to at the same time urulenti mo tirara may estudyante ya man gagamit na motor ya angga poy kin kasi siyempre minor de edad ira koy early automatic man angga puniso kinda angga puniso lisensya da katon tuloy-tuloy may kin may checkpoint tan of plan si tayo gagawin tayo. Okay. How about campaign mo the illegal drugs ay? Sa campaign tayo illegal drugs kay Orly tuloy-tuloy ni so kin tayo kampanya tayo against sa illegal drugs where in fact ayan kin kay Orly ay July 2026 kin tayo score tayo na apatiran na anti-illegal drug bypass operation ya tatawagan tayo at aman lang si katumay kintayo si katumay sa kaya kumpanya tini ya ituloy-tuloy tayo laut la kaibaitan ko yung Orly at saray i-determine information dissemination at saray kintayo aray estudyante aray kabataan laut la aray high school taong paano makaiwas tayo at saray kin naiwasan ti ay may naiwas ti ray estudyante at kanya na involved at saray illegal na droga. Okay. So thank you very much sa raratan impormasyon na Colonel Datwin. And hopefully at naayos yun namin laratay watan iran gulo na sa ratay estudyante tapiano aglombalagtan piano na ani ateng parents la sumalalaban na ani. Yes, Kuya Orly, si Katutay kinawa, may kongkulantin na naman, si Katutay sa kaya kinmi, si Katumay sa kaya pantutuunan minapansin. Where in fact, last week, Kuya Orly, presided by Mayor tayo at Santa Barbara nang kandak kami na meeting kay Bayray 29 na punong barangays kin tayo nasasakupan tayo tan aramay kin may si DILG tayo tan amay representative na Department of Education. Kasi ken sa kaya kin tayo sa tan sa kaya agenda tayo at amay panminti na safety and security na sa ken aray estudyante tan at the same time aray kin tayo aray teachers at eskwelaan tama lang ti may pinaigting tayo ya police presence and visibility at the same time amay tulong na kin Kuya Orly amay as agreed upon tulong mat so aray barangay officials tayo tapiano na maintain na may peace and order at loob na eskwelaan. Okay, thank you very much Colonel Datwin. Yes Kuya Orly balbalaga salamat si kayo na masantos siya kampusan at si kayo namin. Okay, nanggalan tayo si Colonel Michael Datwin sa Chief of Police itan Baloy na Santa Barbara tan ibasa tayo mat iman so statement ng principal na Don Daniel Maramba National High School. Sa ikwanto ang tanggapan ng punong guro ay nananawagan sa lahat ng mga guro kawani, mag-aaral, mga magulang at mga kasapi ng komunidad ng paaralan na iwasan ang pagbabahagi ng maling pag-post, pagkomento o higit pang nagpapakalat ng anumang hindi beripikadong mga video, larawan o impormasyon kaugnay ng kamakailang alitan na kinakasangkutan ng ating mga mag-aaral na humantong sa pisikal na konfrontasyon at mula noon ay naging tampok at pinalala sa social media, particular sa Facebook. Nais naming ipaalala sa lahat ng hindi otorisadong pagpapakalat ng mga hindi beripikadong nilalaman na maaring mag-uulat ng higit pang pinsala sa mag-aaral na sangkot malagay sa panganib ang kanilang pribasiya at kapakanan at makakahadlang sa patas at responsableng pagtugon ng paaralan ang usaping ito. Okay, paksuton tila tani kulang tila oras pambasa na sararayay greetings ararayay viewers tayo. Anyang talaranan nyo la. So programan likna ay baloy ng RJ Jimenez. Good morning kinan Lynn Coronel Fernando Espinosa, si Sherwin Limos,
happy 70th birthday kinan Danny Limos, Cristina Kabugaw Ocampo, si Lani Velasquez ditan Japan, si Marites Sabala Silang, si Ate Cha ditan Palapad Sampabian, si Don Ramon Bautista, and congratulations manaya at kinan Ramon Bautista Jr. at gawan very successful induction tanagaylay abig so gawan na programa waman iray bisita manunaan iran na bisita former Mayor Brian Lim tan si Mayor Patrick Karamat tan si Mayor Lee na Bawang La Union and others miyama iratan dakil so congratulations kinan Ramon Bautista Jr., President na Rotary Club of Dagupan East. Maestro Dr. Veterinaryo Carpintero Carlito Bandong, hotel na namin, Jack of all trades. Si Benedict De Oro Dumayas, Deli Norsagaray, yung Regidor, Charito Baldera sa Bohol, si Max Hedrom, si Raul Tingko Akain, tan si Madam Lani Bautista Paragas, si Engineer Oji Cornel Bentinilla, Councilor Elias Villanueva, si Councilor Kyle Vargas Manaya, kaibamat kalabyan ditan abitlan induction, si Lawrence Stonebridge, si si Boy Riles Ispaski Demonios. Okay. Wala ray mantutupot mat. Bakit palaging minor de edad daw ang nai-involve sa mga krimen? Yun na nga no. Akin si Karala at Ate Gagimira so unyan nai-involve laliwaran biktima at si Karasu perpetrator so dino suspect. Second to jay, away ng mga estudyante sa Santa Barbara Daniel Maramba National High School. Mismong poblasyon sa Santa Barbara naganap. Nagkasakitan ang mga estudyante, nagkapikunan ang mga kababaihan dahil sa isang nagsulsul. Yata na, araramay dugdug, yata tawag ganda. Dugdug, aso-aso. Ganyan sa impluensya, arayay gadget, arayay kabyangan nasaratay Facebook, impluensya, aray ugugaw. Marakap yay panusar na unya, aray cellphone. No gamiton mo raya para pan-research mo, sararatay assignments mo, wanto ka malabil bilang ya, anapon mura ya nakaukulam mo ni mas malawak iran na kakabatan at bali-bali rayan usaran kaibala at ate Gagimira iraratay wadtan iran kaaruman niya wisdom o knowledge di tantoy makala sararaya unyarang gadgets pero maslak sa nanay impluensya so nagagawa pinablimiran dumuringel. Lalin Velasquez ditan Japan. Wala labot sa gawan yug ditan manalwar-alwar ka ha. Good morning, kinan Attorney Alvin Gonzales.
Si Attorney Mendigwarin, Attorney Royopa, si Attorney Alex Norman Lumboy. Haramay arumya tabunan la na saramay viewers tayo, pasensya kila no kung nabasa iraramay kangaranan nyo. Master Sarlo Gonzales, Lawrence Gonzales, Gilbert Kaikap Tansi Jesus Bong Cabigon Jr., Yong Regidor na Intramuros City of Dagupan, John Ray Bautista, Vice Mayor Edgar Maminta, Uyang Emmanuel Noli Corrales Ditan at Dali City, USA, Marites Sabala Silang Ditan at Winnipeg, Canada, Ima Alipio, Madam Rich Baruzo, nga pulay malaam ya oras at sayan na programa tayo itilak mila lang ula so balagmin pisa salamat balang sinansakay pinabli na dumuringel o ila kumun mansinsya tayon maniba sayan istasyon DWGE 88.1 paborito tansayan na programan Early in the Morning. Kantabay ko technical side si Jael Franz sa Kayabyab. Talaranan nyo la sa programa na Likna ay Balay ng RJ Jimenez. Sa amigo yo, your one and only in the morning, sa Kabusol na Sare Balasubas. Matatagawid gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na Saray nalalamas tan Mananisya ed Katuan. Maabig ya kapusan ed balang sinansakay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, Maunlad, Ligtas.